Kako je krenula ta opće priča tamo sa borilačkim vještinama? Je li to tamo je već krenulo ili si došao u Zagreb pa se primio toga? Zanima me malo ti počeci, zaljubljivanje u sam taj sport, pa eto. Da. Ja otkad znam za sebe, otkad sam bio klinac, meni su ti bili, gdje god bi vidio neku borbu, vještinu, neku borilačku, meni je to toliko impresivno bilo i ne znam, ja otkad sam prohodao, ja sam u svojoj glavi bio ninja. Da, ko klinac. Ja sam bio ninja jedno 10 godina sigurno. Već staž jebate, to je ozbiljno, da. Bio sam ninja 10 godina i jedino od borilačkih sportova što je bilo u mojoj blizini je bio karate. I tako sam sa 7 godina otišao na karate i uvijek sam bio onako živahan. Ja i moje društvo i tako, mislim, grad iz kojeg dolazim, onako dosta je to bilo tad možda surovije nego što je danas klincima. Mi smo po cijele dane bili na školskom, igraš nogomet, košarku, dnevno jednom, 2 put se potučeš. Ako se nemaš s kim potučemo se međusobno. Da, jasno. I svako sretan kući. Tako ti je to bilo kod nas. I tako, mislim, trenirao sam sve moguće sportove. Paralelno sam trenirao karate i nogomet 6 godina. S jednog treninga sam išao na drugi. Pa sam trenirao košarku 2 godine, uz karate isto. Onda sam igrao rukomet 2 godine i s 14 sam otkrio MMA. Tamo se neka mala dvoranica dole otvorila. Moj prijatelj Tigo Giljević je tad živio u Zagrebu, išao u srednju školu. On je tu trenirao nešto malo boks, MMA, pa nas je trenirao u toj dvorani. I tako tu se rodilo. Tu mi se rodio neki san, ljubav prema sportu. Tad sam ja odlučio. Prema borilačkom. A da li je to krenulo, malte ne s igrališta, da malo poboljšaš skor? Da, počeli smo se puno tući vani, skužili smo da bi bilo dobro da možda treniramo. Bilo bi dobro da manje primam. Bilo bi dobro da treniramo. I tako, krenuli smo svi ko ekipa skupa trenirati i godinama, eto, od 14. do 18. nas 5. A prvo nas je bilo 10-ak, na kraju sam ostao ja sam do 17. Od društva. Da. 17. 18. i s 18. sam došao tu u Zagreb. Znači, došli u Zagreb isključivo radi tog, ili? Tako je, da. Ne može zabavati? Da. Znači, doslovno odluka napredovati u sportu, to što želiš? Od 15. 16. godine sam svoje doma maltretirao svaki dan kad selimo u Zagreb. Jesi samo ti otišao ili ste svi otišli? Svi ste otišli? Svi. Znači, bio si uvjerljiv. Jesam. Bio si uporan i uvjerljiv. Jesam. A jel se sjećaš, mislim, evo, pošto si dosta ovak temeljit, pamtiš te stvari, jel se sjećaš šta te navelo, rekao si od 15. zapravo, šta te navelo kao kad si odlučio, ne, ja ovo stvarno želim raditi, jel ima neki, po navodnicima, filmski moment, ja stvarno želim se ovim baviti u životu, mama i tata, jebi ga, idemo u Zagreb. Kako bi ti to sad rekao? Evo ovako, došao sam na prvi trening i tu je bila ekipa koja je već neko vrijeme trenirala. I mene je trener stavio na sparing sa svima. Nisam ništa trenirao, cijelu dvoranu sam iznabio i jednostavno trener mi je tad rekao, danas moj prijatelj veliki Tigo mi je rekao ne moraš dolaziti više. Ne, rekao mi je sutra je trening u 6, ti dođi u 5, možeš biti strašan, možeš čuda napraviti, malo ću raditi s tobom više. Ja sam došao u 5 i jednostavno tad sam povjerovao da mogu biti svjetski prvak. Ozbiljno? Da. S 15 godina, 14. Nemoj, ozbiljno? Da. Mislim, vrlo često kao klinac, nadobudan, prebio si upravo cijelu dvoranu, sigurno dobar boost, vjetar u leđa, ali kao, pretpostavljam da i sam tad shvaćaš kao imam još puno tog za naučiti, mogu napredovat, mogu... Naravno, ali opet gledao sam ti to puno i kroz te neke tučnjave što sam ko klinac imao vani i par puta sam bio u situaciji gdje sam se potukao i na papiru po svemu sam trebao dobiti batine od puno većih i starijih likova, ali ja sam uvijek nekako našao način
bio sam spretan i uvijek sam našao način da pobjedim i s nekim tim uvjerenjem sam ušao u sport. Da uvijek mogu naći način da pobjedim. A daj da te pitam sad ovak, nešto me zanima kad mi sad to sve ispričaš i ovak kad te gledam i to, ful mi onak djeluješ stvarno ono kao sportski tip, ne smiren, znaš sve ono, zen nekakav i to, ali izgledaš mi, ne mogu si pomoći, djeluješ mi ko da voliš to, ko da se voliš baš tući, ne. Ne vezano sad kao sportski, znaš, nego da voliš taj dio, nešto u očima mi je ono... Ne znam, to kod mene izazove neko zadovoljstvo. I ne na način da nekog želim ozlijediti. Ja sam znao, ne znam, par puta u boksu sam, jednog dečka sam baš nokautirao, gadno bio i stvarno mi nije bilo jednostavno. Razumijem. Nije mi bilo jednostavno gledati. Ružan osjećaj. Još znam da se dečko bio vratio nakon ozljede, nije boksao par godina i onako nisam se baš dobro osjećao, tako da iskreno mislim da nisam neki možda psihopat ili sadist, ali... Imaš savjest, imaš ono... Ali jednostavno me veseli borba. Da. Mislim... To neko nadmetanje. Da. Tako, mislim, općenito volim sport i volim se natjecat, ali ovo mi je posebno. Dolaziš u Zagreb, kako dalje priča ide, znači jedan cilj je na umu, ne, idem biti prvak, idem izbiti svakog kog mogu, šta se dešava dalje? Dolaziš u Zagreb, u koju dvoranu ideš, kako nalaziš, jel to ide postepeno, ide brzo, da ti lakše bilo tu? Dolazim, trebao sam preseliti u 9. mjesecu u Zagreb. Okay. I par dana prije nego što smo trebali preseliti sam saznao da imam mononukleozu. I onako dosta me jako nisam bio dobro. Jedno 4 mjeseca nisam ustao iz kreveta doslovno. I došao sam onda u 1. mjesecu smo došli ja i stari u Zagreb. I doslovno ja nisam mogao pretrčati 20 metara. 20 metara nisam mogao pretrčati, ali sam odmah otišao u dvoranu. Odmah sam otišao u dvoranu i doslovno nikom ništa nisam mogao. Išao sam u Luč, to jest Stupnik, kod mog prvog tog trenera Željka Sedlovskog. Tamo je trenirao Tigo. S njim sam se čuo, došao sam tamo u dvoranu i tamo sam nekih 1.5 dana proveo. Dok sam se oporavio od bolesti i svega, recimo tamo nakon nekih 7-8 mjeseci sam već me bilo teško istući.